Hey, tsanini nginipha umlando nje omncanyana. Inkosi uNyazi ihlala esihlalweni. La khona kade iqeda ukuchitha icebo labacebi bayo ngomsa walo hlezi phakade. Sebengenile bethi bazosephuca ubukhosi baphakade. Umuzi oqala wakhiwa esandleni senkosi uNyazi, ithemba lethu. Lo muzi inkosi uNyazi kuwo namhlanje kuthiwa ithe lelo gama lavela kanjalo. Yathi lo muzi uyithemba lamaNazaretha. Uthi noma bangawathatha yonke imizi ekade kweka, kodwa lo usuyithemba lethu maNazaretha. Ila khona inkosi uNyazi yafika sekuthola indawo yafike bafethu yafika inkosi uNyazi yanikelisa eduze kwetshe leli tshe leli ababefisa ukulikhipha ngama-TLB belikhipha lingakhipheki la ngaphuma yathi inkosi uNyazi liyekeni leli tshe isisekelo salomuzi lathi umfowethu lona. Ila ibuthi sekhona indaba enkulu namhlanje ukube kuyangami ngabe umuntu oyinazaretha uyaya ayolibona ithemba lethu.